Omuzano gwo kuba ko mucanga cya Bugwiza bagutwire ku biro kutu bwanyuma yo kuburwa umuhimbo gwo kugwimusya kandi ogumazire emyaka 5 gutine katezo. Oyireho timu z'amashemero za karabu z'omuzano guzitwire zishitamye hansi n'izindi zikargaho konka bamwe abakunzi kandi abembezi b'omuzano gubebembirwe Nicolas Natkunda bashaziremo kwimukiramo bakagwimusya obwe barikutebekanisa league. Aba bagizereho n'urukiko rwo kutebekanisa nuko kuhandika timu 8 zirije kwetaba muri gege kuza kutandika kwezi kurukwisha kandi borekera amasiko ko batarukwijagaruka nyuma. Ntwikiriza ngo ege netball ya Western League tuyataka gifunaga kandi kimwe ekibenkigarira abana bike nyuma bakeza secondary balemwa funa yibazanira umwe babirugamu byango bodi bino kutumye kuza omuza league zamanira higuru. Akitenga Western kukiye nyuma muzano ubwo tikugira ngo tukiriye nyuma obya tukunda ni twenda konka twine bushobozi bw'kusyaho kandi kubomuzano mu Uganda dukire sitwa higura kwasi namba 5 mu siyona konka abantu abingi tubakimanya bakunda munonga football kandi ina extra challenge kibetwine iki netball eberi omulimba raho konka this time twenda chike omu district zone. Aba bana babire ni baburwa yamara guzana yamara nkasiniya 6 yamara siniya 4 na burwa club y'Korachi yo kuzaniramo aho jankire Spine League. Ekigombe cy'urukuru umuzano gwo kuba ko mu Uganda cya Netball Uganda nubwo cereze kutunga bembeza basya kandi president wa Chojes Rinuchand nagira ngo ayine ntekateka yo kutungura umuzano gwo mbyanga byone bya Uganda. Ntabwo icyo itenzenda netball ekura no kugira kimwe aha soha omcharo henyeni. Habwa TV West ndalojas byamukama.